Madume ka gae ke a go amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Badudi ba dihostele tša basadi ba lla ka boemo bja bodulo bja bona gomme ba ipotšiša ge eba dihostele tša go kgetha ka bong di sana le sebaka matšatšing a lekgono. Ge go bapetšwa ba dumelwa gore dikgolego di boemong jo bokaone go feta dihostele tša bona. Good evening. Residents of women hostels complain about the state of their dwelling, and they raise questions about whether sex-selective hostels are still appropriate in today's age. In comparison, they believe prisons are at a better state than their hostels. Go na le palomoka ya dihostele tše 50 ka Gauteng tše tselalago ke tša mmušo wa province gomme tše 50 di laolwa ke mebasepala. Mola ka toropokgolong ya Johannesburg dihostele tše ka bago tše 4 e le tša basadi. Khona ngoku kume amanzi into esingazazi siyagula mawuye ekliniki ukuthi usela amanzi amdaka yabo uthi indawo ohlala kuyo imdaka ya share nna share o tlile le ngwana moshimane ke tlo tlhapa jwang my privacy. When you're looking at that environment in the area, it's not conducive and it is not healthy for people to continuously stay in such an environment. Tekanyetšokabo ya tlhabollo leswa ya dihostele ke dibilione tše 10 la diranta yeo ya betšego go tsošološa dihostele tša mehleng ya kgatheloganyo. Tekanyetšokabo ye ke karolo ya leano legolo leo le akaretšago dihostele tša ka tlase ga mebasepala le province. Tše dingwe tša dihostele tšeo di feletšego ke tshepo morago ga go ema lebaka le letelele ke Helen Joseph Women Hostel go la Alexander. Le ge mašeleng a godimo a bolelwa badudi ba re a ba sana tshepo ebile dilo di fetogile kudu. Ifike apha ngo-1977 sasinamanzi atshisayo emarumini sasingenazo imbungulu sasingenawo amaphela bebeza bezotsheka usuperintendent bezongena Ibile ko location e ba re putsa ba ipitsa ra ganya go le monate ka mo we used to take pride living in this place. Boekgantšho jwa lefelo le ke selo sa maloba ka ge ga bjale badudi ba lla ka kelela tšhila yeo e sa šomega gabotse go dula e le ba bantši ka diphapošing le lefelo leo le sa hlokomelwego. kwangekho nje kuqala sasiphila ubomi kakuluhlaza lapho sihlala kunetulo apha siphumele ngaphandle sihlele ngaphandle namhlanje kungathi zihagu apha kusehokweni ehagu yondawo yohlala abantu lento le Re le bomme ba se ba Helen Joseph re botlhoko ka baka la goreng re sa phele ka molao nole ka wa di 444 mamotla le bana ba rena go nwa tjo a kre ba re ke women hostel bomme bana le di teenage boys re a share nna re share o tlile le ngwana moshimane ke tlo tlhapa jwang my privacy. This is an embarrassment to the government of South Africa. Sim sa ka hostel sona se monate ke dilo le sebele ka mara ga bo tunna le bana ba Hola moshimane se go tšhikate la folelego wa hlapa go fiko ana kgetho ka nna se mo se le mo. Hostelwe e agilwe ke mmušo wa maloba wa kgethologanyo mme e theilwe melaong ya kgatelelo mo bomme ba bego ba kgaogantšhwa le bana ba bašimane mme se ke seo se sa diragalago le lehono. Bothata bo tlile mo tabeng ya bana ba bašimane gore re ka se re tla ba iša kae because of rena bomma bona re dula le bona ka mo once o romela ngwana wa from 14 years gae gore a yo dula le mang there is a very agreele gore ge ngwana a pasa matric ebane o tšotšisa ruri o ya varsity o ya college a tšwele sa ruri so that a yo thoma tša bophelo ko sekolong rather than gore ngwana a tsamaye mo hostele a sa le ka fase ga mengwaga 18.
go tše dingwe tšeo ba lebanego le tšona ke kgaotšo ya mohlagase mme ba šomiša gase tšatši ka tšatši ka phapošing yeo matsikangope a gona a sa bulegeng. E le gore nna e no ba bohlale ba gore ke itswalele ga ke dumele gore bana ba batamele mola gore e kotsi gase kana ne ne ka no thunya ge se thuntse gore ka moka family ya ka go bitsa ka mogara ga yona. Le ge a tseba bokotsi bja gase o re ke yona e thušago ka kgwebo ya gagwe yeo e tlišago letseno gore a kgone go phediša lapa la gagwe. E kotsi ka baka la seemo se ke leng mo go sone sa gore ga ke bereke ba go bona a sa phele ga gona motho ke tla go dira ga gona motho a šomago santse no ke apeye ke kgone go ke rekiša gore re kry-e bogolo go tshwana le gombe la re ke ja sone. Ntle le go pitlagana ka diphapošing ba mabato a godimo ba lla ka metse ao a tsenago ka nako ya dipula efela go ntšhitšwe mašeleng a go lokiša karolo ya tlhaka ya hostel lebakeng la ka tlase ga mengwaga ye meraro. Mola mo go nang le ke eng ka mold he pula ena like ke be dibafu tse two gore at least he pula ena metsi a tswele mo dibafu e ke tsamaya ebile actually be dibafu tse kare and then go konengwa ke beile plastic gore metsi a ska tšhampe a ska wela mo mpetong and then a wele mo plastic and then a wele mo tubung mo fatshe and then kwa gaufi le monyako and then ke beya plastic ke covera box because metsi e dula ena a wela mo boxong. Phapoši ye ga mmogo le tše dingwe tša kgauswi le yona di lokišitšwe ka ngwaga wa 2022 mo mašeleng a go lekana dimilione tše 4 a šomišitšwego efela ka se sebaka e šetše e dutla badudi ba dumela gore tšhomišo ya borakontraka e no ba tsela ya go utswa mašeleng. gore poleke ye e šalele e fihla ka mokgono municipality each and every year ka July they allocate operational budget so tšhelete eo ya rena eo ba netliša dikontraka ya 1 month ya 2 months ya 2 weeks dikontraka tše di tlang di usa cheap material tšhelete e allocatewang each and every year e felela mo dikontrakeng tše ba jang le tšona. The contractor was appointed last year. The roof is still leaking. Ceiling is evil. So now we are waiting backwards. The progress is about ya. Ntle le metse ao a tsenago ka tlhaka ke eo a emago lebatong la moago ebile a tsena ka diphapošing kudu morago ga dipula go ba kelela tšhila yeo e thibanego mo go tsena ka diphapošing e felago e ba bothata. Ka le nna ke dirile le planka ka le khabara ka ntho plastic ka re nepenyana so re go gore metsa le re pula ge ena ka bontši a ska khona go tsena ka mogare. Impila sa hostel nje ngibona nje ingekho right ngoba la mina ngihlala khona nje manje ngibona kunamanzi nje obana ehamba ahlelwa yimona la manzi ngiyazeka ingane iphume esikoleni ukuthi zingayathila amabhekene namanzi. Ditšhila le monkgo o badudi ba phelago ka gare ga ona o bea maphelo a bona kotsing mo ba bangwe ba rego ebile ba lwala. Siyagula bawuye ekliniki ukuthusela amanzi amdaka yabo uthi indawo ohlala kuyo imdaka safika ngekho nje. Mengwageng ya go feta mollo go tšwa mašišaneng ya kgauswi ile ya tlhola tshenyego matsikangope a hostele e fela le lekgono ga a tlhoa a lokišwa. Kwatsha imikhukhu ngo-2017 nanamhlanje ifestile zami ongaye erumini yami ungaboni uba kunjani ngivale ngamaplastiki bathi bayeza bazolungisa bakhetha amarumu. Khuetšo ya sepolotiki le yona e tšea karolo mo badudi ba reng ge go etla go lokišwa mo go senyegilego gona go kgethwa go ya ka mekgatlo. Before ka mo hostel le rena le councilor e leng gore e ward council e leng gore e dula kamo nkebe le gore o be a berekišana le community ya kamo. I don't think gore nkebe re le mo situationeng ye re le mo go yona today. Diphetogo kgauswi le moago wa hostele di dira gore go be boima gore ba tšhoganetšo ba kgone go tsena mo di-ambulance di emago kgole ge di tlo thuša molwetši. Le mathomong tlhagong ya gona hostel
azanka ya agiwa in such a way ya gore the ambulance or the fire engine di tla ba le access e right ya go tsena. Helen Joseph as well as Imadala Hostel. Both of those are two of the key hostels that were highlighted in our report. Now, when you look at these two hostels, they're obviously historical hostels, having been here, having been built many years ago. Now, when we look at them as just the hostels, we're having challenges of the infrastructure on its own. When you look at how these hostels at the beginning were meant to cater for a certain amount of people, and now how many people are living on in the building, it means that that will come with other issues besides the age and the infrastructure. Tokelo ya molwetši ya go thušwa ka seriti le botho ga e kgonege ka ge ba sena botseno. Normally ba tla ba kgona go rwala o ka setulo o ka kobo ba ya go gating ka wena o lebeletše ke ditšhaba ba ya go assessa ko gating ka gare ga ambulance. Sa go tlhobaetša ke gore ba bangwe ba balwetši ba re ba dumela gore malwetši a bona a thomile ka lebaka la seemo sa hostel. When coming to condition ya go cleanliness le ditšhila ka mokgwa o šetšeng go le ka gona ka baka la storage ka mo, it's worse mo bathong ba ba nang le malwetši a di-chronic. Ba bang ebile ba developa di-chronic disease ka baka la condition e leng ka gare ka baka la sewage. Khona ngoku kume amanzi into esingazazi siyagula. Bawuye ekliniki ukuthi usela amanzi amdaka. Yabo? Uthi indawo ohlala kuyo imdaka safika ngekho nje thina engekho amanzi anje amdaka. Yanibona ne-eczema from 2014 mna makuthenga ukutya ndithenga medication. When you're looking at that environment in the area, it's not conducive. And it is not healthy for people to continuously stay in such an environment. Go bomme bao diphapoši tša bona di hlokago go lokišwa maikarabelo a go bona mmago bana ka phapošing ye o gapeleditše gore a lokiše mošoba wo o bego o le gona ntle le didirišwa. Lembo kwesekishini ingena amanzi mekuna imvula azongena amazageleze so hambe yasedongini azoshaya njengogogo lo ahambayo kwathi wabika amaphepha phansi. Mina ngafuna ke ihlabathi ngathenga usimende ngaplastela ngesandla. Karolong tše dingwe tša hostele tšeo di sa šomego di fetogile digongwana tša baswa bao ba kgogago diokobatši. Ka mo ke kitchen ya bloko ya H1 le G1. So ka mo kitchen ya sa bereka. So bashimane ba communication ba user the room tse like the kitchen tse di abandoned so ba tsubela di drugs ka mo gare ga tsona and a go safe because gona le bana ba banyana ba ba dulang gona le di room tse di two. Bashimane ba šomiša a mangwe a matsikangope ao a thubegilego go tsena bjale ka ge lebato la bobedi go sena ditlabelwa tša tšhireletšo. Ha ba botsiwa gore ba tswa ko kae a ba bue nnete gore ba tswa ko kae mara ra ba bona ba kena ka festere. Ntamba ba ba khona la ba phemela la bevalile gore ba bhalela la ba buye ke nasemi bayeza bazogcwala namantombazana uzobhemela khona esibanyuka imini ngoba bengakhiyanga umnyango ugogo belele ngeFriday elele umnyango uvuliwe base bangena baphethe ifoni base bakhuthuza base baphuma bahamba. Dillo tša badudi ba Helen Joseph a di thomele kgono ngwageng wa 2012 o mongwe wa badudi o ile a fihliša sello sa gagwe go komišene ya ditokelo tša botho mo a bego a lla ka mangwe a mathata ao le lekgono a salago gona. Pego ya 2021-2022 e be e bontšha mathata ao dipego tša morago di bego di theilwe gedimo ga ona. 2021, the Commission issued a report which was overall looking at the conditions and the socio-economic challenges facing Alexandra. Now, at the time, this was post the Alex shutdown. And as we know from there, a number of issues emerged that overall
look at the right to housing, water and sanitation, and other basic services. bontši ba dumela gore ge ba ka hudušwa ba išwa dintlong ba ka phela bokaone e fela badudi ba hostele ya Soweto bao ba hudišitšwego le bona ba kopana le mathata. And then the only problem in the houses, the condition, like I would say out of 100, 95% go swana le badudi ba Helen Joseph maekarabelo e bile a badudi a go lokiša dintlo le ge e le gona ba hudigela ka gare ga tsona. Body ceiling, pompo, di toilets, di ngata ntho tse shwang and tse tlamelong like from the way to go re tala o kena gore di ngata ntho tse shwileng. Like even though ke phela ka ceiling e wileng, so pula ha ina metsi a pula a kena ka tlung. And I've been reporting it. So ke bona le betere gore ke bone gore ke tsa jwang and it's even worse gore I ke se ka baka la kelela tšhila o mongwe wa baagišane ba gagwe wo e bego e le mmagwebo o ile a gapeletša gore a tswalele kgwebo ya gagwe ya dijo. Yena o weso bane o nana le business ya go rekisa dijo, but because of the sewer e etsa gore batho ba ska tla because now go tletse mantle and yet ha attendiwe batho ba kgone gore ba ka ja dijo e tletse mantle yet gore a stop, but the only thing re etsa gore re clean gore re tlo kgona go phela mo in terms of bo moya bo re inhalang because ka nako e dutse nako e tele o tlala le mold mo fatshe ba green. le ge ba lekile go ga shedi ya baetapele ba mmušo ba re ga gona thušo yeo ba e humanego. Athi mabethetha bathi Helen Joseph kuyalungiswa kutsho bona babaphezulu asiphethe ibe engazanga libeka apha indlela esihleni ngayo sihleni nabantwana bazakhula kanjani abantwana kumdaka kangaka. Even le di-official tše di servang ba re sabotage bona on their own. And then we used to have a in-house hostel manager. Mola gate, mola ma security, there is an office, it's college. Khale the issues tsa Helen Joseph di rena le hostel manager a ba ka officing a lebelela le go ina le di emergency we ina le eng. Today we rena le di emergency we need to call. O sena airtime you need to walk we go 80 kwa. Kuma understand gore ba re neglectile as women. Seemo sa di-hostele se gogile shedi ya mekgatlo ya kganetšo Marvin go tšwa Democratic Alliance a re ke mengwaga a šetše ditaba tša Helen Joseph morago. The sad reality is there's been very little maintenance. It would appear that both the City of Johannesburg and the provincial government just don't care. They've abandoned these poor people. And if you look at the women's hostel, there are children, there are young children that are living there. The conditions are disgraceful. Go lekeng go thuša seemo sa ditaba le ge di-hostele di le ka tlase ga taolo ya mmušo wa selegae, province e ile ya lemošwa ka seemo. Even last year on the 17th October, we submitted our memorandum to the office of the Premier. Barumela a representative from the Premier's office. Our Premier's office but according to because Ramaphosa or Aboni. That's why you will have shattered. I the ceiling the wheel. No, this is an emergency. Yeah, sure. How about ring as a government? Panyaza Lesufi, the Premier, has indicated on many occasions that something is going to be done on the ground. That within the hostel redevelopment plan for Johannesburg, which only unfortunately covers 6 hostels, and the hostel, the women's hostel in Alex is not one of them. And we've said, well, in order for this to work, because the cities, when they receive grant funding from national, they don't use the funding which they're supposed to, the City of Johannesburg, for the purpose of maintenance. So we've said the only solution is to bring the whole hostel redevelopment plan, all 65 hostels, and that's including the women's hostel in Alex, under one umbrella, under the hostel redevelopment plan.
Mokgatlo wa Action SA ba re sephiri tšhomišong ya mašeleng go tsošološa dihostele o ješa di sa wele. There is money from the insurance, but yet again, we see the city wanting to also pop out money from their department. Now we are asking ourselves, what is the role of the insurance? If the insurance is the thing and the insurance needs to cover when there's a disaster or other things, why are we seeing the city also popping out money? So in that issue, we are still calling up an investigation, and we will take it to the office of the city manager. We want the breakdown, and we want to understand that 4 million, it cannot be that 4 million can only fix a portion of a roof. O ntlametse a re seemo se bontšha mmušo wo o hlokomegilego kudu batho ba bomme. How even the budget we believe the most vulnerable people in our society should be people that should be prioritized. The hostels are prioritized at all. There's a lack of transparency. If you look throughout the budgets for the hostel, but even to this day, Ge ile badudi ba hostele ba duma ge hostele e ka fetolwa go ba bodulo bja malapa mme ya sa kgetha ka bong. Na be re gopela gore ke nka mo gona bana re tla family unit re bona botsa pleke ya bodula because na ke motho business ke a diela ka mo re robola gona ka mo re hlapela gona ka mo pakete tša bošego gona ka mo. Ka 5 years from 2016 to 2021, go na le motion o passageng ka gare ga masepala gore this hostel e fetolwe into family units. So re santse le re le mo because of mo 3 mola go na le lebala ba re ke K52 mo ba boletseng gore ba tlo aga di-flat tše e leng gore ba tlo mova badudi ba hostel block by block gore ba o dula mola ba tle ba kgone Khomišene ya ditokelo tša botho e re le ge mmušo o ikanne ka tše dingwe tša dipoelo tša pego ya bona go ka no tšea nako gore di phethagatšwe. Report recommendations went to different departments, but relevant to what we're talking to today, it would be the City of Johannesburg, right, as well as the Department of Human Settlements. Now, from the side of the City of Johannesburg, initially the time frame was not met. However, we have since received the City of Johannesburg's plans in how they intend or how they have gone in to mitigate some of the report recommendations. There's usually a challenge with this because when we look at one recommendation and how the City of Johannesburg is supposed to implement that recommendation, you can have money tied to it. But it also means we need some level of cooperation from the members of the community. So that means there has to be consultative processes, and these take a long time. Le ge meago ya bodulo bja malapa e fedile go la Soweto e eme fela mme e sa dule ke motho ebile gabjale ditlabelwa di šetše di utswitšwe. Ngwageng wo wa ditšhelete, City of Johannesburg e beile tekanyetšo ya tšhelete ya go lekana bilione -2 ya diranta bekeng sa diprojeke tša go fapafapana. Ditšhelete tšeo di abetšwego dihostele tše di kgethegilego bakeng sa kabotekanyetšo ya lebaka la magareng ya 2024-2025 go ya go 2026-2027 e akaretša hostele ya Helen Joseph yeo ya betšego dimilione tše 2 ya go mphafatša le go kaonafatša magareng ga dihostele tše dingwe. Matsapa a go boledišana le molongisi mabaso MMC wa bodulo ka toropokgolong ya Johannesburg a foloditšwe ka ge megala e be e sa arabiwe le molaetša o sanka wa humana phetolo. Re fitlhile mafelong a lenaneng la bošegong bja lekgono boša o be le rena gape mošupologo o tlago ge nako e le seripa morago ga area seswai mathapama gona mo go SABC2. O ka re ngwalela ka email go leihlo-la-setšhaba@sabc.co.za. Ba re ngwalela go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook. Mananeo wa leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube. O ka kalanano le letlago theletša Thobela FM, Lesedi FM le Motsweding FM ka mošupologo mesong. Go tšwa gona ke Raebe Boroko. Shalang.